Deu certo, Radonjic ganhou e Farid passou, Radonjic! Golaço! Radonjic! É do Estrela Vermelha! Radonjic, quiere patear Radonjic, golazo! Estrella Roja, lo hizo Radonjic, que siempre había quedado, empatan los serbios, golazo Radonjic, 1-1 Vito. Nemanja Radonjic, ovdje na opasniji, Nemanja Radonjic, i dalje Radonjic, Radonjic, gol! 1-1! Kakva bomba na San Siro! Kakva bomba Nemanje Radonjića! Velemajstorski potez za izjednačenje i sjajan ritam Crvene zvezde! Radonjic mette la firma, l'ex giocatore del Toro, terzo gol con la maglia della Stella Rossa dopo i 2 in Champions League contro lo Stoccarda. 1-1 con un grande gol che arriva da هنا كرة للستان، محاولة خطيرة للفريق الصربي والتعادل. نعم التعادل لجران بيرو، يا سريع رائع من مانشيني. رادونيتش عودة مستحقة للستان، عودة مستحقة لستيلا. البوم بوم بوم، يا سريع قوية جدا. بوم 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 بكرنا. Sjajan potez i preuzimanje Radonjića, Radonjić, 1-1, 67. minuta, zasluženo moram reći poravnanje Crvene zvezde. Još jedan sjajan potez Nemanje Radonjića, nakon 2 gola Stuttgartu, sjajan gol ovdje i Zvezda je poravnala. Ali evo sada prilike za Radonjića, Radonjić, kakav gol! 1-1 u 67. minutu. Pa ovo smo çekali. Boşta kaldı, baskıyla kazanıyor Radonjić. Vuruş fırsatı arıyor şimdi. Radonjić biraz açtı. Radonjić harika bir gol. Eşitliği sağlıyor Kızıl Yıldız. 67. dakikanın son saniyeleri. 1-1. 1-0. Șansă bună, hai să vedem. Șutul! Gol! Excepțional vine de pe bancă și conform tradiției belgradene, Nemanja Radonjić îl scrie. Steaua Roșie egalează pe San Siro, pe AC Milan. Para Radonjić, atenção, Radonjić pode ir para remate. Radonjić atira para golo! Nemanja Radonjić a empatar o jogo ao minuto 67 e para materializar as ocasiões criadas pela equipa do Estrela Vermelha e levar à festa Sérvia. Милану, а вот здесь вот Мансана молчит, что при... Червена Звезда берет и сравнивает счет. Пока Мансана молчит, Радонjić это был. Мы сейчас узнаем, засчитает ли этот мяч. Є удар, це гол! Ось ця перевага територіальна Червоної Звезди втілюється насправді у заслужений, в логічний гол. Вони зрівнюють рахунок на 67-й хвилині. І, здається, це Немanja Radonjić, який зовсім нещодавно з'явився на футбольному полі. Sada je morda priložnost za Radonjića, Radonjić išće prostor, Radonjić i gol! 67. minuta, Crvena Zvezda. Jačenja strelec pa Nemanja Radonjić. 1-1 San Siro.